bicare Imana bawumugisha bashite bicare Imana bawumugisha hanyuma dore hano ta yindi gahunda dusaba gukora twe muhaguruke bamwe bahagaye muri inzira bafunga hari nyuma y'abashitsi abandi bafunga imbere abandi bafunga hagati ngira ngo mpambwira ni mwebwe turi kumwe hano abashitsi mugume hamwe nituva hariya mungurikire nituva hariya turahita dufunga aha gucyari inyuma naha niturangiza mufunge aho muri izo ntebe hafi n'abashitsi niturangiza turafunga hano inyuma nitumara duteze ambutiyaje rimwe hano turangiza duheze umuhagarikiza umwana cyane muri tayari turi tayari ya hari abakicice hariya barushe kabisa Imana nejo dusigaje sarara veyejo kuwa kane mwirigwe mu mafete
urugendo rw'iminsi 31 ntabwo rworoshe. Abandi bafunge hano imbere, mwafungiye kure papa, mufungire abo wahagaze aba bari imbere. Twakira abashitsi niba ngombwa tubakoreho, hanyuma tiyagira umushitsi n'umwe umena ngo atambuke uru ruzitiro twubatse. Na hariya nitumara turahafunga, tumara duteze ambutiyaje twicare baduwe gahunda umurongo ngende gwa